jing ekun hang ni ke don lightly kategori kita ke stock ke semi modified ba ke pro modified. Te kini ke bedang dan hang ni lang makla ke di semi modified ke bedang le hang ni menta. Te bang ngadon ru hang ni ya kini ki arngut kumansu kedor hang ni bakani ke jing ile kai ke don early kategori ba kata ke gents ki men bat ki ladies ru kumju. Te bat ngedon hang ni bat ki ikong yu tu Lakentiu. Ikong lakentiu ibadai iwe ni kibai simbenta hang ni nak kata ka ladies category but kalau kenti hatu itu keniat kalau kum nu jing ilakan lu sedang hadu mentang ni kesini ke balai Jing syai ketika track ban kong ngim shim layo ban complete namar ba ka khap ngi apalat la pen hek track maka te rei ka track ba arni shubiang maka di rusin ban kong yang nam takan ka hawan te menta kesini ka di ka track first track menta kesini te hawan ngi shuno ekini ki riat ki ram ka hawan kini ki sebok ki ngi shubiang hi Ti ken point sekono ko rukam. Ken point sama ka timing ki ken kapor tangta kidon kikun in each and every corner kidon kikun tingi haban shim ukun kidon kikun bahap shim ko driver don kun bahap shim manga ki don shpo point mentas ngi shpo point menen don kikun balai po point ru okay kalau mo pi di ko driver ko Mari ko driver hoy ngari himan di para hoy ke tim ni sipara kata hang ni ye visa seban ngi de na nong na ramrai sana mai no ramrai tamba ngi nyisa senong sto nyisa tamba senong sto te haba kum ta kan ni ke di kesin makan no ba phila ju sim menta nam ta junga ke kesin balai ngla sim ta ha ahor na thai CMC dem ta ke kesin ke balai tamba ngasai nya para te para senang tamba tu ule jingle sabar te ngasai le ko driver panya para te itu para basau balai ini para basau teman-teman ini rusak nya sinong tengong i to nya no pin mang le ko driver mangan mar yo don kam khnyat kan phi temlong ti kan ni phila penmelin ile di nadu menu benong man nya kali cloud ni nya kali off road kumne ban ong kata ban pen practice kam demo tambang asyatnya hi shnong mar shnong jungi hadu mentangi padon proper road ka suro kadang long kho ru kharam mulai practice lupa dang sor kendo yo mur ores ken tamba hoy tamba ngar ungam shim ye kan di competition ngashim bet ba kalong kata ka jingnya kali suro kendo hi off road kumbai kumnya shnong kan kumbanya shnong tamba ngam jukam don hi ka shnong de ka ba like disadvantage yang ngam judan te shnong tengam jukam yo ya kali tamba imen yo bet wan nya ngin persang amlin hi sesong i sajong iba ngasong iba piwannya sene papet kikon ki mar sesong sanya marwe ilong bos pet surok de sane pade dong hapet kikon ki te ila nervous teng tamang persang mo namar pila junya namang adon ba imen kan nervousness and everything kadon bat i mangang nya kulan ka dia ba hamba kumna na du ba phinya dan nem ki obstacle ki ba kham lani kanu ba kham tam ni obstacle bro fai na do ba tangi like from nan nanga hiam ngam shim te baka dik obstacle ngam iru baka te longkum ta ngasunya bet ngam itu iru baka mar por ka saju ibaki men ka le kai ngayu i kalenti ka longkum tu ta ngasu long i normal bet tambang ngam tip ada nyang tu tau tang da ki minute ki aipor pra minute san minute te katuka san minute ngim su tau chunya kani hang ni menta pin le khai nem gre ni pat ngim tip moy kanin maka jingsha ngi stang bet na ladies category mo man ka track tamai kan ka track man toy klam ong they we don't know we still have one more track to go selek penler ro try nang yo hiban le laki penler ro try dari penler ro try hap persang ya le ini it's all about jing persang kam da date han competition kali hiban ni si benta we kan nya kali yo like si met ikon kumala Yo kesyong aku imo lesi nama ta jong kinong pet jong ini ka itu ya support hai di nong kleu to ngalak klep hi idang paring video ya ka Kami lumilai lah ayo kami ilayo ha background tu fi apa pikiran kamu dah sisu to ti ngomong kum ni ti na benta jong ki pai ba jong ki pet nei lesi menong menwan ban Yaris kali syaklau ban ya kuna pelipor sini ban le kini teng ki ka kham lesi ka kham junjar lesi ban sungthu khantam ni la de ki muan pet kai hang ni Tikai ke ba pin sngo tenat di pila ni ke bawan raji su tenat jikin jing kemen ni pi banong ban le kai kum ni kan first of all banong off road ka di kawi ka ba ngamti pa ka jing ha ka jing jumpi kawan ri hanga off road means oxygen firstly oxygen sha klaute like shaba maka surok mo te ka ba pen kemen kalong ba ni ikat ka ni ka jing ete ki obstacle ki buan palat ta kada we just ni don kam betang ban shu
tang ban shule be ka kam te ka badan kam te nam taki bap nam taki we ban ai sim kalong ba let's just try nginom ya petan pi iki kali ki bang ile ane musli ki di kali barem te menta kalong ba kawi ru bang nginom ya betan kini ki stay thamai mo kali thamai barem dar let's preserve the kini ki vintage mo te tang kata hi bat kawi ru ka best plat kini ki kam ki ju penlong barabor shaklau tingi sutu kumno ban struggle te shabar na shnong na ki dukan na ki elong away from the city kan tang kata hi survival instinct jong pi ka ban hoi ka ban klein na marba ka ka iru ni jenjar sipun hi ni jenjar sa kata hi kane ka mo ya hobede kane ka offroad nai ngin mar bale nga experience ko baong mane experience na shnong hi na klau ba basakut kali e den keeper ba nga sanya da ko jip man chwa ni snam te ngi hab ya knyar hab ya e te katu ting hapan pelaj mau pelaj ka basakut ting na position ne pade menta kham sunat shoot ma bale ni i jong kali ta kijat tayar kijat kali ka jerong ka belingkot kidon ka jong ka advantage ka disadvantage plus nantaru dan mesti kibri beken hui dah bukan hui le ta di sani mar kabes pada penlong sinin mar tangki badon min sim tapi wan sini kata ari ka hui ka ba nga ayu la don ka basakut ne 4 don kam nong khot kitu le awan long emde ke nyapor beding le kai sula sakut kali la put whistle cancel katu oh le anya tu yara kali katu kalong ka min sim tan ma bona kini ngatrai kidon kita ka min sim hoi kidon ki hui badang first time kidon ki perok jonga ki bom damut ban le chule pe perok adin pede ki suit noi katu ta kidon ki grup ngi nong stoin wan alai teli kali ki nong wan khatsan arphungut lai phungut ki wan lang no ble ki suit te ban simanta te kata kawai te kane kawai kalong ba ki pun hi ki ba keren ne kane ketika games tamam ta kita ki ba uspa ba e teteng pida kli we no we ne ne pin interview ne tu ki don ka jong ka struggle ta pagi la ka struggle ka kali ki jong ngan tu epi kade ka ba set kit bru session mar bu tu ne te mentai ni ki snam arsenam e kila don ni kali maka suruk la khampan ba ki asiang mau ina snong te menta ngila supun kame ngong tu da kaju kali ngijukit breu kit dong pang kit da kaju hingi wani race katu kali men kamu hadu mentar bidang kit breu ta kali ka kali lasier ngila sange no nomor kila don dewi kali te nomor yeladi ru ngamda yo pe shoot mar yeladi ngadon kadu bakam tre te driver nomor ba kuntu lawan kali bakam ba te jungi ka bajor kai te saklau se ingin ngilek sei siap ye setai te kata ka jeep ka Mahindra MM550 ta ka jeep te kita kai te Bakas tunar atap juga po. Ya, nakalian jong pi nadu kanus na may pilas nangnya kali ba kumta. Lani kumensyong no kadon em ka is kategori hang ni ba pihab ban cross a certain age limit ba pihila ban wasin betana kumuna. Bas dangnya kali nadu dang kena nadu ba ipa it jeep teng las dangnya kali nadu dang kena. Tang balong ban one competition teng ong pi kadang dikasin baningkong katahi katun ngajing kli jopi su ya ka age group nai I mean for us yang tagi kan tayam bagi duna bagi bayo license hitang katahi kisah duna em ngem dabun kategori mo hoi tang bayo license umdon ka age mo education anyone who have the kali ka ba ya hap hangno la ban yang ta it's all about what you have kanungut kata ki kentei pa kentei mata kasin kidon haga ju group haga semi modified dari ka modified kan kidon laingot ta competition kambas nam magla don laingot ta ribu snam kidon to we kategori se calculate points menta pada ki ya lang ka ju track ta mar baro kali doki kala ya haba kategori ta kam sunat hi da ngilong perlok ki baro laingot terus no kini yu la elong perlok ta be doki baro laingot kini nang ni na megalian na megalia hi ki anu na mulai na wi na upashlong iwe na mulai dalam mulai lah syanya alan ti nakani kejunya keren nih ngayo pitang kani kowe kajing bam don surok hasnong em pelian kalau kajing kerku pun mana na jong vi so much kaniem ngaku ada dai ba ki parshnong ki iro em kawi ide dikit nam tak parshnong hi pi ki ba support yangi ngidon nak ka jeep on shnong em na du ki pon bi sedangnya kaliem dan nak ka jeep ki parshnong ki bom ju i ka jeep lada ka jeep kale jing le sei ki la tip ba hi kale ki la wan bot lada ka slam ban wan pai ki la ka jeep pi la long kum don na ka network room don kila chuya le wat men shem snam ngakan mau ngadang pen ngam ka kali ngawan nayeu te wan kit kau te kau eng la yakit no daw breu mangidon kalenti ya da kading bang spun da kading de kali hap ya nawa mampa don surok te kan mabaro la ya lut i stang yang ngam te kawa sun ngam sakut kayap no kali tang ba da ka hadin bala kala jan shnong kata te hadin la pentik bahiyong ba ka kali kala adu te lawan hi da shnong thau hi baru shnong shnong jungi hadum ta gidang ya teli be kata gi wan chau be wan tan da ka met breu hi te de mo hadum ta kanu teli kali beda nasionong tete mentai la don lai nasionong hitang pang badeng kermen
Ngi tambah kadon kuwi kasnong bamadjan. Kataru kalau nak Madu lai teli nasional. Tinak aklino tu. bang akan mau mat polok daw ngadon di sinong te kali ke jongi em to ka jeep jongi kadon south li karpas ka kobar nam talai li sinong akan mau to sen em kemut ba kata kain makiat ot event te hakti por ki bayu tangki bayu pas ki labanya te ngadon south li pas kau artli nasional jongi artli nak tu madan sinong kadon suku sinong pade nim don pas nang ta te ban lit ration ni akan mau ti por hadu ngala janti ki tiar jing don kam gain hadu ban kit dut klung namar ba hablek iyo hasyulis bet ha syulis bet te ngakan mau tikipor kalong ngajong ki para sinong ba finaiting koronan madayo koronangan hap no mangai ning kong banyo ta te tikipor am hadu bang hap khau hap kan ei te katu kalong kai ka ba long suk ti para sinong kedon kipor ba sinong ladu kali ru am tang siwan slap chule ayu layu jang kile cha klau le kiding kathia siliang am kam kiu pniang shu wan usnong akan mau wi kasin lai ba kiu sate te ban start long shu re te bateri na wi kasinong sa chita siteng malikit bateri bajenjar ba ki ra wan usnong lai pos kum ke pan pai pan penno siti penno start gear beng siti sha them te kita di ki ke ba ngakan mau ke nyak ta ka sekri plus nang ta ke ba encourage kelong ba ki don ki bawan siti ka jungi long naki wi ki nabar ke ki bawan pek ki cingdon kam ki naki brusor karu bidan ki kam ki wan je sang na sabar ki na silong kum ki ngelam turu isanya te tu kajep ki juang ba pital long kum driver off road tengi la set don hi kata ngila in nandu bola don ke youtube te ki ong lek no tengah betu para tengok pas suyok mesem te yang sulit persang tengi ong yang lek persang tayar ngim don ra te ai tai ba Ferdi ke ba Ferdinand iwe bala ai mesem hai la wah kum jong pi te ma iru don hang ni larang ba te ai mai to sim lek tayar jonga te first ngilek tayar jong i kan ngim don tang tayar kan namar menghabang udah sabar ki MT tires te kata kari ka sim ke ba long sak mau ta jongi te mentap dengil anang persanghi na wisdom nang persanghi hang ni we ulek kumno kano ke ba disadvantage suki ngi persanghi ban nelek ban isnata te kane klong kumba andap no nakajing praktis jogi nakajaka pengiwan ngi poisene te hang kalong kuru kram hani le kendu naki babun ki jaka ngi stunat pada ta pa ayu kali langkan aku kali yang kalong ru ka rukam longkum ka kum ka pen itu ipi ne ka plilat ipi kita gi jinge gi jong pi shem ka plilat ipi pat kum kini ki ba lesi ki ba ka penlong kalong ka pensai sap pen manti ipi kum ka ying ka sem kum siparate te bang ai ba kalong man ki jing kurku ka ta chopi te nga sudon kendiat ban ong kendiat te pang ka jeep mangi baru sementa em dangi wan nasional sayong dalek jeng saya kita akan tamu nama inap syaram berai te hadien nadu ka lockdown hi nadu ka jeep hi ka badang sedang ningkong ban kit breu te na hadien ba ka jeep ka sedang kit breu te nang tuing sedang benyalek jawan ka kali henry baru iskatang ya bidak kejap te ka jeep hi ka long kawi ka balap lilenti kay namta ka mo ban kaya kejap ban henry baru iskatang ka kit ka ba hay kita ki breu be hi ar kentang ya kejap te mentah ke surok la marsiteng la poi ka ba ya sinong te kata te ngakan mau kipor bakhadu kipor empat don kamera sang syua ba ti haka yu daga sinara tu jingra oi kidon kui jaka thanwar ai bale tang sekdi jaka jungi pade ar kanta i bapang yu kelung ya ra be jung tu te nadu kipor ngakan mau kidon hati kisnam hadin ru ki bapang yu kelung namar kata kui kesinong ga bom juk hamlat kali ren bakado jaka wi ka bakham sneu te ban no tang ka jip hi ga ban no kata jaka ka balong tang spy steering be pelai be dan kam ban brake matang shoe brake kan skit kata kenyat te akan mau kipor dan kini kita lah pos delivery kiba nya toh te kata nang ta kin kitu ki long kum ka service ka jing sakri ka jing ek mangiwan ta kawai kiwin ngaso ba complain ma ka surok re
persang masuk tu lang hakibun kejakan hajing im jung society jung hidon ka jung jing plus ka wei tapi kuanya kali nanya turmur pak surok kum kini kejakan tapi kuah nai laki baik nai kum kini 4-4 nai kitu ki track kum kitu penher po highway hain mar ngalong kum ni tengah ngam ju snat re katu ngam dei penher kali long kum tai tip ka rules tip kejakan tip mar ngong tak penher mga snat mga accident way jot way ta jing susi jing dia kita di ban pelaj mo te lebih kuah kum kini persang menilai kini hidon tangki 4-2 lek jitu kitrak nai persang nai ya ston nai lek po surok kata kari ka bang kuak banai kubor mo te Tok tinggal ngatrai kini pila your last lajan syakot mata tinggal ngesngu bakani ka jingwan jungi seni ka pli om tangi khubor le kain di ki khubor jong jingele ru khamtam kum ka jong phi bat ka yeng kesam pangi kit bok ruang ya kani ka jingele kai mata to pinda yo ini ya job ni poisa khmat bad ngikmil tiru ba pin nginang isu ipi kini kisnam ki banwan ma pi para baka yeng kesam jong phi siwi para sendang jong phi ru ma to blis bor